Welcome people channel Sngaw Baha subscribe but yon new bell kena bapinyo ay kubor man kasni. I, Dr. M. Ampuri Lingdong, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States, House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Akabaning kok asungu rom palat yaga party National People's Party naman patala aya nga kani ka lan ka kabuksiar bangan man siya kum kasa ka nominated candidate jong ka party ti kajingkli ka bapikli nga kalong hato nga ladep pengkre ne em yala di haduk kat mentah matajubab jonga kalong kabatik na kikli yakinong shong shakilai pun riu tuligi constituencies bat kli yaki lada kadai ne em kajing shisha bangalayu kejat iwei pa iwei I constituency hakilai pun riu tuli kita kisipara ki bangaong mangangan hapan syarai ngala dep rung teng iwei ar lightly kinong kisnong ki bakham he balada pikli ngala lekshim ne em ya kajingker ku na paro hilai pun riu tuli ki para ki men ki jonga ngoong ipi hoot ngala le ikata ngamshim yat lachu na kinong persyan jong kapati ngamshim yat lachu na kinong sin shar snong ki daloy ki raj ki siem rangba snong ngamshim yat lachu na kita ki nong yasat na kabanta ki patba ki members jong ki NGOs ki bapher ngala kandu ya kinong yalam niam ki bapher baro kinong yalam niam ngala lek pangan shim ya kata ka jingurku ka jonga bat ngasngo ba ni lapen kre kat ni ban ni lalong kibala pen kre ban yale ya kani katma ya ka jingjob ngam smudai bangin ong laningin penbena mangi ni shudwai ngin tre shitom ni dwai pat bo ublay pen kentang hakani ka jingya jonga ngala kendu lut ya paro ki political leaders jong paro ki baboni ki political parties laya kendu ki MDCs baro ki badon hakani ka sector ka jongi laya kendu ki MLA ki badang don ki badang long MLA ringkat bat itu ki bamdesu ki MLA ru ki paralok parajor ki bajetra yak ta manga naduk kisnem bangawan long MLA nakabenta 16 East Shillong ladapi om hato ka jingpen kre kalabit kalabyang mo anong ipi kadang don kalenti bangin nang pensken ngin nang tay nang penbhangin nang yaslok namarhang ni hakajingile MP ni hap ya khot ya wer yakinong song snong lak don hakano ko political party lakidon hakano ka jingtre ka jingta ka jongki hakisnong bitaw ka jongki and mata ki sang halang baro ki dawa ya ka IMP kaba ka sarkar India hadu menta kampa ya garai ada it will grant or it will not grant IMP to kali awada ki ngam don benta ban ya khana ya kita kamo namar ngampat dai ru ka MP ngadon kandet kata ka jingtip tambah hakum kani ka por badon kata ka moral code bali ka kwa man kren ni kita kikam nganum kren nga ai tang ka we jingtip bilong sosno kiwat ku slide don CPA ka ban operate ka state simple nga ong ipi ngampot long MP ru aya nga bangan lipakin
tip siya ay kadon nga ngamla bangan batay pe nomor ba kemodul kod kam siya te hukum tang batik na ngataray ngan sayo juba ayang akan dit kapon job so ya Untuk Desember, Kongres mengenai ke parti kepada Komisi Taman Kelir dengan election MP nomor bakal ilahi laisir election parliamentary. Model code of conduct kalau ada petang parti ini wajib siempre teng jong bagi parti wajib siempre teng jong bagi candidate bat ngan ngap ya ke hukum bat ka anjong ke model code to pi ki palayale na ki bampat yale ru kam lelai to pi ya ay la ka jong ka hisa ngingin ay la ka jong ka promise ka kular bat ka kular ka jong itu ngai bakam don jinge dei bat ka pisa ti compare la da ki bagi mudon kunta nga ong ipitang kaway ngingi wan ban syakri ya upad ba om ban ya sad ban ya tantalay ban ya kawang kti tingkat party men and women leaders jonga let's say ki shongshit namar bakas kamong donot aba pikiran tambangati nganum kran yinu bat ngaju ahi kaway kajing kerpat iki baya yalap election bat ngasuman na ya kentok re yinu kam lele la daki kentok paki repin ong sukum no habala mlin kan ko kom ni election community tarai kin saya kawang ben lambanga tengam kawang yinu bandalong kebala lele dala dep election ko ngini trilang na kita ki bala long MP shwa ai put ai bor lem yang ngangan sawan supiban pan ka jingerap yo pikam itu ikibrio hapo parlimen kani katay ngan tle ke badai nganum bo shun yinu nganum bo ko yinu ngalak pen I ha ka jing dele election jungi sansin ngim jubo ko ngim jubo nun ka election gede election ka sarkar jungi kan syarai ka syakri yapi aku kom te kataru ka de jing kali ga bak kitmu ban tunjuk yang api pop yang abangan keren sniu sakang gay sino ong yapi nganum keren sniu re le pi na kanu ka uniform jupi kala bandai ka blue ka green ka pink ka jongate ka de ka symbol jong ka kot bat ngahite ngadai ka NPP to pi ki pajbabot lam yang mo pi ki press ruton nai daya perpautan kata ka jingyatan terlai ki brio namar pi pen klumario pajba la da pile kumta to se kam thanda no kani kam da dei ka election kha kum ka MLA kani te ka MP te to se ginya pen lang ngalalum shibon kita ki jingtip ha ka jinglet jonga